Chief Minister Samagra Yojana our Saipen Chatgaon Longaru Lunkan Barimasike Kibi Pangcheng Rongagura Longle Lam Kiaputhak Longle Hem Pupen Lam Clark Chipi Dongkamukam PWD Mechanical Subdivision Saihem Ningkan Nerke Pling at Pita Saihem Avedet Kardam nili Karbi Prime Tema Birta Thanbang Samijunaliti Mungpi Non Birta Ang Ton Pen Arju Ikha Garua Lunkan Barim Kerai Kom La Pen Kapachanjia Phan Pura West Karbi Anglong Satgaon along Theri Hinia Ni Pen Nikrip Ho Parman Siki Pangchenglo Difu Cultural Center Pen Kapatipi La Pen Garu Cultural Society Tumche Don Dunsi West Karbi Anglong Satgaon Garu Cultural Hall along Theri Hinia Ni Pen Theri Kritrok Arningan Garu Lunkan Barima Puthak Siki Duji উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ Laso Parman Karbi Anglong Garu Cultural Society Maipu Binarson Sangma Chipahempu Amayalong Rongkhang Constituency VDC Maipu Denin Bordoloi Chuphali Sarpoman Penchitong Dunsi Theri Kritrok Ani Ankedo Siki Ingpulo Mai Cheng Chiaprang Difu Culture Center Deputy Director Himaritok Bipensi Than Pachini Alang li Lunkan Barim Kerai Komla Pen Kapachan Jiapan Akimang Pensi Lunkan Barim Asiki Kibialam Mayalong Pacetak Garo Cultural Society Maipu Niharson Sangma Chipahempu Pen Kapado Lunkan Asiki Kangpua Mayalong Perangki Jutang Klempang Omega Momin Lapen Garo Jutang Kachinghon Abang Puatum Chetong Dun Rongagura Longle Lam Kiaputhak Theri Ni Phai Hinia Ni Longle Hempu Lam Clark Chipia Birta Pokajan Rong Supia Perang Kipen Birta Nang Pale Borpathar Police Station Ki Parlo Angkang Lapen number 24 Diopani MSC Constituency Long Kidam Tang Theri Ni Phai Hinia Ni Rongagura Katimunga Rongasor Lapen Rongasora Tumpen Pen Rongagura Terona Rong Barim Cultural Complex Long Samuya Terang Atumalong Le Rongasor Dam Paksi Kovea Rong Pharosir Kep Lothe Rong Pharoisi Theswa Rong Pharoisira Rong Poket Chandana Rong Plikep Lapen Pai Hai Hui Phalang no Pithailo Laso Jok Terang Asang Hopen Ningduk Chipaklang Lapen Lason Ke Majok Ta Claim Nang Ne Pusi Terang Asang Hopen Ningje Fully wrong athema nonjung kewang au somarsi lakadu with thangchi nepin pensi labangso kampem lo lasi labangso bangke niltum condemn ponlo lapen rada tum tami niltum se don lo lapen si lakadu ke niltum da rada support pen niltum kachisong ponye phan lapen non civil procedure niltum dambom lo lasi labangso along lasi kethe ke ding tum tame lakadu ke dak authority tum tame niltum phan final verdict mate judgment nang pi phan ahok kang sai kilong phan niltum boi pon lo Tale tum police tumpen pene kirap chang nil tum patumi por police along ta damlo lasi kedam ta por nili damlo lasi atumi ki pi pen non fire non pr lo lasi non nili non pini matsi sd office dampen lakadu tumi footage kadu e chapaklang ko lapala su thaksi aku nili kirap chang damji kusi nili pathapon yaro office pe nale tum kopilon te alang tum ki pu ganon yaro office pen ke nile tum phan ke paten ton lo nil tum phan ha council wang po hearing le wango pulo setame non sir rongpi sir tenzing sir pen jok tame nil tum phan thang nakang sai pipidelo la pen council wang no kunil tum pen than lo si tries ni tum dam lo setame 17 and non 20 anke uploading pick an lo Terang Asang Hopen Perang Ke Theng No Ke Than Pon Ki La Solong Leke Nili Phuatum Along Le La Pen Patta Hai Hui Antado Laki Kidam Tang 1975 Aningkan Penlo Terang Hemasor Kido Bonta Applications Atum Pen Cultural Complex Ahem Kim Damsi Ningkan Hinian Jonel Festival Ta Padolo Aphi ASDC La Pen CPIML Alam Pen Ajok La Solong Le Pangram Suman Tetlo Terang Hemasor Atum Kethe Kiding Atum Pen Chingki Jithan La Pen ARO Sahem Along Anta Chihumri Dam Era PC Terang Hemasor Pai Chingkai Dam Si Ason Arong E Som Damlo La Soa Lam Pen Kat Timunga Rong Asor Thiria Long Lepu Pen Lam Padodun Lo La Pen SDO Civil Asaihem Along Anta Lam Pale Roklo Non Anta Court Pen Hearing Do Bomlang La Sona Pura Hutsi Thereni Phai Hinia Ni Rong Asor Dam Paksi Tengkeng Dam Pen Ki Ekarchia Hormu Phalang No Pithailo
rada tum ki pu thiria long le pu ki pu laki thiria phan ke non anta bivet chi dolak lasi lason methang hi jan ang bong ka chi bohong ka charbo pen kalisi lam sam pen chingki chingwai nang ji la pen koda phan man pira chong hong dun si ke meji pusi terang hem masor la pen terong rong asor tum kachuning ria lam chi than dun a hok lo terang hem long le lo brani tum terong asor ria hopan de ho lo tum kadoi ta pota dong se me de pota la pen thiri uta thiri tani tum plak tikang so lo terang hem asor plak tikang lo plak pitu pusi plak de pe phi no ke pinang ma ta kachara hol pa join nesi no ke la susi lo no ka la tum la sui ekdom la ta lo ta pan de lo Tuma than dokumenta vela jatta lo kami la katimun arong kacara komplek lo tome la da kala ba kuno bikin hama ba ke likhema long lela ya ke hala ba so kacara bikin ni bata etu tharjem ani council ba so kim lo tani to complain don lo dan ha so cpm la hola dan to pi alang le ba sini complain na lo da Karbi Anglong Autonomous Council pen prek jamadim along department a hem la pen IB mesen ki kim kirang thek ponlong bon sita me dongkam mukam PWD mechanical subdivision sai hem konat si kidoma la sopu tha kachini jia phan chithan dam sinang kidam tang ningkan suri hini rakri ki thoma ningkan dongkam mukam PWD mechanical subdivision sai hem me chode da phi pining mate piniani anda ningkan ner ke pleng tang lo la so jok sai hem sai phula pen chokamara tum sai hem kabinet ajok sai jok je dongkam mukam rong supia long kido uthat lang so PWD road division atum a quarter long si piniani anta sai hem pinchong nang koklo bon sita me halapu uthat lang so PWD road division executive engineer a quarter mate boha kadure pikajok dongkam mukam PWD mechanical subdivision kido bom a quarter prabjin pen dolong lelo pusi pachinilo bon sita me ningduk me alam ke lapu dongkam mukam PWD mechanical subdivision amina sai hem kabidet ajok piniani anta labang so quarter long pen cheterek tek thedet lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council MPWD in charge pen la so lam aputhak munthi dam parsikra prabjin pen sai hem gi thik pinang ji akinang so talam chukamar pen chenglok chirok tok arada tum pen pherang kyang no pachini 2000 এই জলাৰ পাছত 13ত জলাৰ পাছত তেও পৰা আজিলৈকে আমাৰ অফিসটো হোৱা নাই টেম্পৰাৰি আমি মানে কি ৰোডছৰ কোৱাৰ্টাৰটো লৈ পেলাই তাতে আমি অফিসটো চলাই আছো বৰ্তমান staff কেইজন আছিল স্টাফ আমাৰ 23 জন আছে টোল 23 জনত আমাৰ দুজন থাকে হামৰেন 3 জন থাকে উম্পা নাই বাকি কেইজন ইয়াত আছে আপোনালোকৰ অসুবিধাটো কি বোলে অসুবিধা ধৰক আমাৰ নানান সুবিধা আছে ওয়ার্কশপটো ইমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই ক'ব পাৰিব আপুনি মানে ধৰক সিকিউৰিটিটো নাই এক নম্বৰ কথা যেটো মানে আমাৰ ওয়ার্কশপ বনাই তাৰ মানে তাৰ গেটটো নাই যেটো এটা প্ৰবলেম আৰু কম্পাউণ্ডৰ যেটো এই গেটবিলাক ইমান ঠিক নহয় আৰু তেনেকৈ আৰু অফিসটো ধৰক টেম্পৰাৰি কোৱাৰ্টাৰটো চলাইছো আমি তেনেকৈ টেম্পৰাৰি আপোনালোকে কিবা প্ৰেছাৰ দিছোঁ আমি হামৰেন আমাৰ SDO তেওঁক জনোৱা হৈছে বিল্ডিঙৰ ডিফুটো জনোৱা হৈছে কিন্তু ইকো এতিয়ালৈকে কিবা হোৱা নাই lapen dongkam mukam PWD mechanical subdivision SDO Triguna haplong barpen kapachini pon atengke non ki dobom asai phumati sai khia tum retirement damdet aphi laso horeng ang hoi sarkar pen kapapleng mate requirement ki pipe det ajok laso sai kam prabjin pen kaching hap check ji angring do pusi SDO pen than pachini dongkam mukam rong supi pen non chong pherang ke kelvin terang pen na kilobiota dokmuka ki parlo phong berik kam tok bia rong asar mate korkanthi Karbi rong asar mai phu rong hon tok bia hemalong thereni phai siar ni ha chakikana sai ki pedopona birta nangle labang su ha chakikan along lun se polang tuk bipensi rong kim alun Karbi ke plang alun lapen lokhi lo me ke plang alun hai hui lun ponsi risoi janga tumpen ha chakikana sai pado kam tok bia rong asar diuri pherang ke la pen kleng dun kleng sar po penang parta rong be rong thak ame kara tum chetong dun si kam tok bia rong asar rong hon tok bia hem hachake kan mesen pen pachun pon den takhat Sonapur Baptist Church along thereni phai siar ni surihini rengkoya ningkana farman Bethel Baptist Association aningkana sekamai pi mesen pen ke pachun pona birta pherang ke pen card news along birta nang pale
Surihini Rengkoy Ninkana Parman Krepoang Deng Bethel Baptist Association Ninkana Sek Amebi Thang Nipai Ingkoy Troxia Nipen Pangchengsi Tere Nipai Sia Nian Kijutsi Amai Adap Porpai Krisia Porpen BBA Amai Pu Prasanjit Daimari Pen Pachipahem Pupon Mayalong Executive Secretary Chomang Teron Pensi Maiki Pedopon Alamte Pachinilo BBA Ninkana Sek Amai Pialong Arna Malam Kithana Pen Alhiaman Pen Reverend M. Sakri Pastor KVBC Lapen Arya Sanghotum Labang So Mailong Chitong Dunrinti Lapen Reverend David Soningti Regional Secretary KABC Ang Parta BBA Ang Kang Pastor Lapen Abadima Pastor Diaconis Lapen Evangelist Pen Chenglong Pinangan Amuluk Chitong Lapen Non Surihini Re Ingkoy Ninkana Parman Arpukimita Chipek Kontu La so phika do ka bia phanta anama phan ka hodai lapen anama hirjume hangpi La so aning kanasek amai pialong monduliner kep lapen fellowship truck atum chetong dun pusi executive secretary chomang teron pen phan pachini Sorolo kachenela tum phan atangsi Nilitum BBA kemang ke Nilitum non an ingdeng krip follow mate ningkan krip follow seng det pen lapen nilitum akemang bang ke nilitum mission and evangelism masih bisi ke pathi pon ese Christian organization ke nilitum kemang pon ke mission and evangelism masih bisi pantang pon masih Nili tum lahai alira cham arong ade ning arong pen kache tong pen nili tum adungarai pen ko kriya lang adir pijir po tum pen ta nili tum pen pini Charlie long pen warni si nili tum ong dung ning si pen ning arong pen karbiang long pen nili tum alir pen alor pen bade ning arong pen do pon thak pon thekima pula ha ki mang pen si nili tum ning si pen ken council jor pon ra Karbiang long aso si pa mi pon thekima pula ha ki mang si nili tum pini bangso conference ke nili tum aning kan bang ta do lo so conference ke lo si tarik in ko ra proxy February chi klupen non pini ki jut arni lo pini March tarik silo Kibangji Surihini Rengkoy ra isian ningkan ke Difu Rong Mili Olive Baptist Church alongsi Ninkana Sek Amepi Pedoponji Putak Pachini Lapen thu anikang sampor phai trokapor pen gospel cultural night ta pedopon West Karbi Anglong Ulukunchi Tiwa Cultural Society Complex along Nikri Pha Pharman Tiwa Lunkan Barim Kithip Lapen Kardeng ase ke theri ni phai hinia ni pen kapang cheng pona birta amri hawar pherang ke pen birta nang pale Jonis Lumpui pen kacharia mailong alhisar po man pen Karbing Law Autonomous Council M Rup Singh Teron Chetong Dun Lapen alhiaman pen Amri Constituency MSC di Ofing Maslai Amri Constituency VDC Chairman Basakro TMTMA Pular Singh Mather Chunbang Jonathan Pator Tiwa Cultural Society KADC Amepu Kumut Midhi Amri Lam Secretary Adrian Maslai ATSU Cultural Committee Chunbang Barim Nibon Amsi ATSU KADC Amepu Dominic Sakra Lapen Sarkari Sarkaman Pen Chenglok Pinangan Amulukatum Chitong Dun Karbi Anglong Autonomous Council M Art and Cultural Church Rup Singh Teron Arideng Pen Melur ki kai pen si bang so se ke kipiasai pangcheng ponlo nona kai ovi kimiatum katherak pen ajok amithang aron atang la pen pindeng sumpora hin kapap hiu bason si theklong lasi non lason ase ke kipinang ji laki kadoka via khaya tum sitami akinang sot pusi alhisar poaman pen kachitong dun em teron pen lam the jai hai kita kadbi pendang lo mi thang pendeng sumport kilung ke kan ka dewi kiti theng lai oi mi tu mang than pon je pa si ga dewi por ma ke la da ni ke phobe ji ki people ji ke la tum akhang bong ka ki tum ke dam tang karbi tuma khalo ma tang lo ke dam tang taring ko si mang ke ma tum mang teng lo ke dam tang taring ko se ke bang ke la bang ke aji wa si tum pa lo pini bang ke da ki ba la pen ga ri tu ba khai bang si chen kon ni ke po la so je ke po ko pi bang ke la ke
basically kalian tum dun paling kan balik tipe teng teng abang kosong nanti di pen ke soy ma kosong si ke soy ma ko pia okreng ma so pia di tipe bajir ko pipi ma la bang ke ubi ni tum katine te de dia pansi la tum ke tham banyu sing ni ko Assam Olympic Association Conference Hall Guwahati along Thereni Phai Siani Assam Olympic Association Subcommittee do ana tumpen Maiki pe do pona berta card news sa hemalong berta nangle Assam Olympic Association Sport Development Commission Chairman Ritu Baran Sharma pen kachari pona mayalong Assam Olympic Association akongchun bang lakhya convert pensi Maiki pha alam the kachetong dun alhia dumapan than pachini ponlo labang so mayalong Assam along riangkang pregjam kapathua hin kapaching thurjia phansi ardi do jot pen kaching wai pado labang su kaching wai along jasimet pen grassroot Olympic mission talent hain kipa do ponjia phanta ardi do jot pen kaching wai pon Assam Olympic Association akongchun bang ahin pen nangkileji Thereni Phai Phor ni pen Assam Alongri District Sport Association tin along ta kahumri dam jia puthak Sport Association mayalong than pachini ponthu labang suam mayalong Sport Authority of Assam adiji Omkar Kedia Gov of Assam Director of Sport and Youth Welfare pen Dharmakanta Mili Assam Olympic Association dun maipu Bisnuram Nunisa lapen Wusu Association of Assam amaipu Mulla Ridhar Chaudhuri pen Chenglok pinangan kitheki dingatum chitong dun Delai Police Station pen Thereni Phai hinia ni arni wang kelang chari dun mate check gate along ka khuruk asai ki pedo pona hut humnia ronre pen supari ki pona truck ki khang dun longa berta pherang ke pen berta nang pele arni wang ason thak thak si Delai Police atum pen kachelenga bus truck kelang chari dun boma hut humnia ronre pen supari ki pona truck kinep dun long a truck humnia number lake UP 15 DT 3046 lapen UP 15 DT 7764 pusi police tumpen pangthek aronre pen ki pona supari along mayan maradet pen da supari ta do pusi pachini humnia truck ki khang dun along pen bang hinia truck driver atum phan lapen bang hini kichirap tu na tuma phan ta police atum pen nep ingnang dun lo humnia truck pen sika kuti sira lak pokep ador asupari do puta pachini non malam so poraphan berta amoy ton piksina Clark Unisex Salon kichengsi sopinsu lapen soarlo aphan kipamada dim Karbi risunim so rong aje nang kilia pora hut Clark Unisex Salon ahin pen nang wan pilo isi warsai kime lake hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon igji apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit dunni lasila bangso warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non lapen nang litum kemese nang thek longpon igji adem lake rong parpi rong berot iron bridge adung difu Karbi anglong kachini le thojia phan humri tame 6001213664 Dihina mobi puthot berta along wangtulo Karbi anglong Nagaland ahoy Lahore region along Thereni Phai Siani inner line permit aron kibi pen ong dung arata tum kidam kiwang pen chojor chulang atum akasik sakachitong nang la pen inner line permit ave pin pen Nagaland gate kiludama jok police atum kinep alam pen airset prungset kachisong ang parta National Highway 39 kachileng atuwar pikerang khasai kideng Nagaland along ri angkang along inner line permit aron kibi lake nonjong le aron kapathik pon lapugali sedami chojor chulang ahin joy ki pen ki claim pon jia phan Dimapur rong supia long pathik pon lo sedami pini arni mate inner line permit aron ki parlu pon ajok Nagaland pen angtan ki duarat chojor chulang pen danglok chongda chutulu apan akisung nang dukoklo Thereni Phai Siani pinangan abang puatum Karbi anglong pen Nagaland aget kilutam pen Nagaland police atum inner line permit kabia jok nep ingnang cheklo lapen adai sitame pinang koklo adai pidet penta kilo ledet ajok Nagaland ahoy kidai Lahore region along National Highway 39 kachileng atwar pi ongdung atatatum thurpak si twar pi rang kha cheklo laso jok ongdung agari motor chileng long ledet lo
airset prungset ketisong kapang samdun jiapan Assam police tum Nagaland hoy kidai Lahore region along Bali dun pen suluk sudak pen ketisong pang samdun lo Karbi prime time ang gelapon segang ton veikla demi thakmi kurang tu